Kalau kau ni ni, kalau ni apa itu? veteran politician duga khoi manipur gi di maroi na yamna sauthuk chaningai loiba bharat na ningkha tamma ba matungda ihan han ba bharat ki khoi gi parliament ihan han ba hai tare adugi adudaida member oina yaubiramba adu matam sang na su pun siramba sugumba ꯇꯩ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯥꯡꯇꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯔꯨꯛꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯊꯤꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔ
matam sang na chief minister su na state sidayda mana pibiramba contribution mayam du koi ningsing da ngasi magi lai da bagi tawlak woni asida magi mahamda tawbiman khangba utpa aduga ikai kunna ba utpa wona koi mayam punamak lay manam thai manam do na ma ku ningsing ba haiba tare adugi thoramni koi PCC na singbi langbi no pangthi. The last question on normal session no idora masi matam lady na adudi hayeng ne constitution yi matam yari expert constitution akoi opinion da di akoi di matam helen lowe ba normal session di waroi let us see adu moya ngarang cabinet decision low habnina governor na kari harkata ke hayodo mana somon tawda karamba maunga short notice na haidna haibdi adu karamba maunga बहुतरे के हाइलो येंग बताया बा अदुगा मथंग बिजनेस एडवाइजरी लैखिद्रा लैरोइद्रा सिन सिंगबा यामना खरा दि कंट्रोवर्शियल ओइबने अदुना कोइनो हुजि लोइना सी लेरे हाइलो कम्युनिटी तंग मनमन प्राइस टू अर्ली अंकल अदुगा कांग्रेस पार्टी की ओइना हंदक असेंबली सेशन सिदा मेन ओइना लेबा की दम तब वफम से करी दो नॉर्मल सेशन ओइरमगदि को कोई याम नुआइगदम ना दु कोई ऑनरेबल मेंबर मंगा से याम दबनिना एटलीस्ट अखोइना लेपाक की इंटरेस्ट ता तो स्टेट सिगी इंटरेस्ट ता लेरिबा फिबम मयाम सिंसे कोई खनरगा सीएलपी की मीटिंग तौरगा कोई खनरगा करम इशू दा कोई पुखतना लेपाक की स्टेट सिगी सेवा तो याननाबा कोई सिंसे सोई खनरगा ngasi ki khabar da go adi short notice short notice is for the emergency or special session. Aduna hojik normal session sulai leitre. Aduna only it is for this emergency and the special session short notice haise. Moina matam PBI 3 days PBI, 5 days PBI, 2 days PBI, 1 day PBI. This adu the emergency session ki damakta laiba akhoi rules ni. Aduna hojik ngarang joina haibedo akhoi emergency session se governor na hana normal session pikidrabani na hojik su pira kadra piro idra haibedo di governor ki decision to ngai batari aduna normal session pidaba haibasi karigumba khara di leire aduna normal session pikidaba haibase adun it is already deprived haibdi akhoi ki rights mayam MLA singna haigedaba Hanagadaba, Lebaxi issue, Adegi high Punomaxi, normal session like Hidrina, Masi already a quagi right means the Mudcre, Aduna Huzik, emergency Lakani Hibacity, Sarkarna the Honorabayai, but Sarkarna Honoribase, Governor na Tabidreva. Aduna Masi Sarkarna Tabid, Sarkarki proposals Tada Bahibase, Masisu still a quagi democracy. Wahan thok leite maram di governor na mana cabinet ki proposal and chief minister's proposal haibase governor na decline to ya de masi atopa double engine oiramdraba or natraga chief minister sina honorable chief minister sina thona phramabdi supreme court high court chalaga my normal session sibak tawrum gane so still then adum khoigi constitutional ki crisis ti leire maram di cabinet ki wafam governor na thoi da bai base masidi akhoi democracy da leite india da mata leiki aduna masi the government ki asoiba amadi asonba adum maside sida moi ki cabinet ki decision si kasuk leite praja sing ki mandate ta karakpa adegi MLA sing ki oiba proposal minister sing ki oiba adegi people's representatives की proposal से governor who is governor how dare she decline the proposal of the cabinet ministers cabinet council's decisions chief ministers decisions aduna governor sina adi aikhoi mayam praja mayam singki right mayam se dictate to yabra is a totally this against the democratic norm asishu amane aduna makan myam leire maram di mishandling adagi misgovernance
adagi dictate the democracy, dictate the right of the people. Si puna mag mayam si che, masi adum swai sida loina lejere. Aduna ekoi hojik emergency ki proposal ama tawe haibado madu ekoi governor ki decision si kari no haibado ngai batari haibasi ma sai da thamje emergency bifam orga di madu pending ai oigadra Emergency- opposition singi hadi platform ama phangadra hadi Yes. violence ki no ki kanana lagi already ekoi dum ngarangi pc da ju haigre press conference ta normal session leitrabanina ekoi gi right myam si matre aduna emergency session tawraga di madudai du da out of the rule akoina chatliba assembly da tawriba se rule amagi makhada ne ba out of rule da moina kari hapchalak pa yage if governor na recommend tawrabadi session se phambagi government na governor na ayaba amuk pirabadi governor di saw he kai bharat ki prime minister gu boy he kai no governor se adu man ayaba piraga pininga piba pining derga tokpa pininga ga pi doriba or pining derga pi roi doriba se masigi government ji ga soibeni adubu pireng khalasi aduga ekhoi gi right myam si leitrabnina ekhoina hange haibasu yararoi adagi eden government na adagi business ama semaga mayam ama question mayam am lerga su rightful question leraroi madu official oidre rule gi wangmadani out of the rule karigumba emergency session sida ekoi the question hangba yaba mayam ama piraga su adu out of the rule aduna madu akoina adugi valid oide aba akoina khanagadori ba question mayam piraga matam dumi mangani piraga su adugi emergency session sidati madugi akoina khanaba taraga su madu out of the rule oirani state sigi praja gi kana pumthoi oiru prajasigi right mayam sing adagi hujik thoiba violence mayam sigi ekoi gi concrete oiba adi solution ma purakna bo hona bada adu ekoi te yamna so mangjaba ma oigini thank you